Hello. Bữa nay hanin I samron tikir katum vea sampong ila kali ve katia I kami mini straightener hair straightener angka. Zu aron thang cha voi khat kati na tur na tun hi. Hey hi karon mang do na mi straightener hi chan. Ko on han te ra hi ro ek maya. Itu ul sam tu. Chan Chan tu na step by step in karon teacher na nga kan hanti vel don chin potang yo kasam hi anok vel tu ka akir chi nya han kui hianin angi apuk ang deu hian om thina aro boxi imino thiam sham don engma oil eng mo spray vel hi ka mang lawat fu ina tak chuan hala chang han vanilla la chang han start tang on ti chin je potang aron chuak na donem enroll. Wow, very interesting. Chuak na ru tu eng po ni se I ke ma hi ka khor to pa chan chu I camera kamal ma han camera ka data ni chu mi chang chuan han in en cho pa han ti le tu han ke ma thiam bok si lo ko voi khatina ni bok nen ka khor to pa chu mi no sha tham pui do nya kan han ti ve trao ja pho ta nge mi no thi sak ja do nya Ole ti han ka zawa chuan anung lam tang landan ti hi ani a chuan eng pon ni se ka thiam ni tuk lawa lo ka lo in je langa chuan eng pon ni se tuna kan spray kwal velang ka du ain ka spray tam ui de tlor mai eng pon ni se han ti ve nok zel photela thil chu azer thelo ole tu na tan chuan heti zong hi aniri a next aya trazokin ron ti katum zelanga chuan melo supportin ka channel melo subscribe sak don ya kalome